Aba Republicans bahigitse aba Democrate mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko muri Amerika. Ishyaka ry'aba Republican niryo ryegukanye imyanya myinshi mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Amerika, rihigitse iry'aba Democrate. Byongerera imbaraga Donald Trump uherutse gutorerwa kuba perezida w'iki gihugu. Ku nshuro ya 47 hatangijwe gutora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu majwi yatangajwe kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2024, mu mutwe w'abadepite aba Republican batsindiye imyanya 218, mu gihe abademokrate bafite imyanya 208 gusa. Muri Sena aba Republican batsindiye imyanya 52 kuri 47 y'abademokrate. Uku gutsinda mu mitwe yombi kw'aba Republican bivuze ko uwari usanzwe ari perezida w'umutwe w'abadepite Mike Johnson afite amahirwe menshi yo kuguma kuri uyu mwanya muri manda ikurikira. Muri Sena abademokrate batakaje imyanya 3 muri Sena, bituma basigarana 47 by'ababahagarariye gusa, mu gihe aba Republican biyongereyeho 3 bakagira imyanya 52 yose bibaha kuba aribo bayoboye. Ni mu gihe mu mutwe w'abadepite aho n'ubundi aba Republican bari bafite imyanya myinshi, biyongereyeho umwanya umwe bagira 218, mu gihe abademokrate batakaje umwe bakagira 208. Ibi bivuze ko Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu ngubu, uzarahirira gutangira inshingano mu ntangiriro z'umwaka utaha, akomeje kugwiza amaboko kuko ishyaka rye ry'aba Republican ariryo rigiye kuba riyoboye mu nzego zose zikomeye mu gihugu. Biden akaba yakiriye Donald Trump muri White House, amwizeza guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibintu byari byitezwe na benshi n'ubundi ko bizaba mu mutuzo n'amahoro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ucyuye igihe Joe Biden yakiriye Donald Trump uherutse gutorerwa kumusimbura, aho yari ahanganye na Kamala Harris. Yahigitse ku majwi 277. Uyu mugabo Donald Trump akaba agiye gusimbura Joe Biden muri White House. Bakaba bari kugirana ibiganiro byongeye gushimangira ko bazahererekanya ubutegetsi bwabo mu mahoro n'ituze. Joe Biden yakiriye Trump kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2024 nk'uko byari byatangajwe n'ibiro bye mu biganiro bagiranye. Biden yagize ati: "Perezida watowe ndetse ukaba n'uwahoze ari perezida Donald Trump, nkwifurije ishya n'ihirwe kandi nk'uko nabivuze, niteguye ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo wisange uko ubishaka. Uragaruka neza rwose, rero humura." Perezida Donald Trump uherutse gutorerwa gusimbura Joe Biden yavuze ko yishimiye ko ihererekanya ry'ubutegetsi rizaba mu mahoro, aho nawe yagize ati: "Urakoze cyane. Politiki iragoye kandi mu buryo bwinshi ntabwo ari isi nziza uyu munsi, kandi nishimiye ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro. Ibyo ni ibintu byiza cyane rwose. Rizaba ihererekanya rinyuze mu mahoro nk'uko bigomba. Ndagushimiye." Donald Trump yatorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wa 47 atsinze Kamala Harris nk'uko nabikubwiye bari bahanganye. Akaba ari visi perezida uri gusoza manda ye ku ngoma ya Joe Biden. Ikindi wamenya nuko Boris Johnson yavuze ko Ubwongereza bushobora kohereza ingabo muri Ukraine kujya gutera inkunga izi ngabo kugira ngo zibashe gukomeza guhangana n'ingoma za Vladimir Putin. Naho umuherwe Elon Musk wa nyiri X, no kuvuga umuherwe nyiri X, yahawe kuyobora urwego rugira inama Donald Trump. Ni nyuma y'uko uyu mugabo yakomeje gushyigikira ibikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump kugeza ku munota wa nyuma. Abasirikare 5 ba Israel bapfiriye mu mirwano muri Gaza. Iyo ni inkuru nshyashya nubwo ari inkuru ibabaje cyane.
Reka ngushimire cyane nkwifuriza amahoro aturuka kuri Nyagasani, nkubwira ngo amakuru yacu nakagaruka, amakuru aba agezweho buri munsi, twebwe tuba duhari kugira ngo tuyakubwire, ninaguhitiyemo ayo ngayo, reka njye kugushakira n'andi, harimo n'ay'imyidagaduro, maze ubundi dukomeze kugendana muri byose. Amahoro y'Imana rero niyo nkwifurije. Shalom shalom.